Si karoplok ngedon ngajar dogil kehet. Goblok anak buah teh. Malak-malak atuh kehet. Aing haus aja ngajudan aing. Ngedon ngajar dogil kitu patut sababa. Anjing nggak salah. Kamu minta geus apa aing tuh kali itu tuh. Kajeng sia duaan kehet boy. Ini teh boy. Coba ini. Ayo, siap. Siap. Di kehet coba lagi. Mananya, busnya mana ya? Dah. Nah, iya boy. Duk. Wah, boy, pesan kan? Ibu sore mesti ngamuk. Pesen naon, bawa kapel. Cantik. Iya, Main yuk. main kemana? Goblok di kita. Malak dus apa, kadang apel di dia. Waras aja. Terus aing balik ke banyak. Anjung nggak kapel lah, aing mah. Saya udah nggak bogocan. Kamu apa? Ih, nanya-nanya ke Bogo. Ih, kita mah gitu. Oh, sia. Oh, yang mau kerjakan aing, ha?